Kajulong ko kamba kisi sajan. Okay, kamera. Ha, kamera ha. Kajulong ko kamba kisi sajan ni setenat ban. Cangkai keleng-keleng dari si Shuti. But ini mentang ila jet banwan sepo Asam. Tu ni di benai August. But si Asam ka khluit palat. Te ngasu ko on pan kan mau itu ki perlok ki ba la lok ne kali te. Boleh cek sua. Ngasu ko on pan kan mau itu ki perlok ki ba jus tanat banwan kwai si Asam. Kam tam ada piwan nak por ba shit ni kan. Kan mau ka di marak sibun. Ngarak tangar bilor mana semua kumbala. Kom ada di si bilor sa si bilor tu. Oh la lok. Teh bah petik na. Yo satu kemnum kali teh. Teh kane di steng singi. Ada ki karwe steng karar baji singi kadang khlut shit bah. Teh kan mau pergi perlo ke bawah piwan kuai ni so bawah ban ra sibun ka but so bah watlah pedang jong kejing kuai dok kha ka ba di so tenat bah bujaru dre oh lai se ksatri wow ko blai spang la klet lok kali spang la i se ksatri kane di ga excitement ha piwan kuai dan teng kapor ba wan kuai ta ba klet wan ra yo urung yang ro ten mar kata ba piwan sini sa Asam no jakasit panlen barabor banti sibun ka ala dan teng kapor ka ba wan kuai sini sa Asam ha ka jing muja ka kuai do te klet bandi kat hadu da poison miet to la shuking bayong ka kli te dehydrate. Hello guy, in school. Hello guy, in school. Sop ni usu tu keren kasi. Awak school ko ngot. Ni dia pun bagi kuai. Tenat lagi tenat je. Kadang karwei baji kerai, tak? Teh. Nadang yo dang kumba par kilo ye kerai, doka. Kemen do da miat kerai shu. Yo hi. Rai sau kilo. Ini perlok teh. Kira meja palak kuai. Kim. Ya semua shu ye kajik shit. Jing kloi tru. Kumno pilai pentanam turung yang dong ha. Tan keren ukim keren ya penap berorngot ini perlok. Dekat street teh. Warit. Oh yeah, barit maknaru tang palayo mah perlok. Serai keo te wan mon mah. Koi la pe leng ba na siliang pidang. Mut ki mah. Ya. Ha? Pelari. Pelari. Ini ski ho. Tan. Ni perlo kila yo bun. Oka. Ni lah. Ha. Oh.
Lain.